Office jangka Deputy Commissioner is Khasils District hene kasngi kalapan bena banak liang jong ka office kan yarab ikisamla tep kam sipai da kabakin ai da kajingkikai ne ka pre-recruitment coaching bat ka training na ka benta kisamla ke batep kam sipai lengba ka agnivir ha ka Indian Army. Haba keren berkinong to okubor ka Deputy Commissioner ka Khasils District ka kong RM Kurba kalaong ba ka office ka kwa banyarap ikitu kisamla ke batep kam sipai badwan wan syakamat syakajing ai jing hikai kaban long kembal laipo hadu sau pesan sngi ka kong Kurba kalaong ba kajing mi jong ka office syakamat banyarap ya kini kisamla kalong namar ka UI ba kiduna bah kisamla ke batep kam sipai na kadong bat kathan kajungi kani ka kam kalong ka bakordor ka bayada ya kari bat shimedru ka don shibun kajing mentoy kiba kinyo nagliang Lieutenant Colonel Sebastian Marbanyang usipai bala syongtat na kakam haba keren hagani kesngi ula kentui kisamla na kejela ban mi syakmat bat bani kun ya kani kakam kaban long kejing mentoy shibun na kabenta jongki uni orang ba ula itu bagi samla kiba khat nyos nam siteng hadu arpoi snam kila bentep ya kani kakam sipai bat hadin bagi yo bentrei hagani kakam shibun kejing mentoy kinyo amtang ketulap kabakiyo Henry kiwei di kejing mentoy ba Marbanyang ula kenturu ekik kikpa ban ai mensim ikikun ban mi syakamat ban ikun ya kikam sipai amban khangla diki ula ongro ba ka office jong Deputy Commissioner bat nagaliang jong hukum officer jong Zilla Sainik Welfare Officer ula long bakloi ban yarap yaki join na ban rum haka army te kila dun ka attachment ka bala khot ha ugnai March but kelapan kut tu ha ugnai April te minta badeng kwa ban ong yaki tu ki khana ki bala thap ikani ka application bakan dan ka coaching kam training hanan duk minta ugnai akun reuterin but kani ka training kan nong kumbalai posni dat hadu substance ni kata ka syong haka tarik jong ka exam ka jing temu jang iban penung ya kini ka coaching nam taki kena ki bagwa ban join army kalong bang yo I ba duna bahagi kena na kadong kathan ke jongi ki ban jon sipai mo te kumang ya tip hi ni kani ka kam kalong ka bakodor ka kam ban yadai kari kalong bakodor but ka ba shimet hiru ka badan bona ki jimentoy kidan bun ha ki kategori bang pareng lane ki ngano ki kam de tang join sipai mo tang ong join sipai de sipai ki de kende ki technical ne kende ki pharmacy ne ki bun ha kita han sa ong ka service be in belong ki Zilla Sainik Welfare Officer in sabatai kita ki kategori mo akan ka agnivi yang sabatay mai deka nakaliang jong district administration hingi simkya namar ba ni kwa ikna ajami kiba la apply kin pass namar ba la nangila sang ikni kam do araja akulai but ni sim ngila train kum ba aspa ngut but plaku ngut ki pass ik jing tho garetin but lai pu sangut bade ki da join mo kalong ka ba na takadaw ni kwa IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka lat ka ba koridor namda ki kena ki bawat kam but ki ba kwa ro ban tre ga kam but pinsa da yo sno shushu ki jing batai jong I ka kam kalong ka kam ka ba dan bhabon ki jing mentai te sno bahaba Film kalian Sebastian Marbanyang langsung hai ke pospai tu ya supaya lakos nem langsung hai no musim nem 2024 bulan Februari teman-teman atau berta di Department of Senior Welfare kumpul jelas sedih berta baru Oktober 2024 Ekshwa bangan batai itu kena berota sama sepang dari delivery entry apa penting supaya sepang di pun bagi lagi entries di bawah enjoy hukum agreement Bantong do dari agreement general duty kata kalau nam tahu apa kelas 10 sakwe bat ka agreement technical kata kalau nam tagi 10 plus 2 intermediate pass then agreement clerk bakale store keeper technical kata uli nam tagi apa 10 plus 2 but kata saya agreement tradesman
nam ta gila 10 pass, but ka gila grades men again, nam ta gila 8 pass. Dan sakoi ke last entry, dari nam ta gi kena entry, kate nam ta long gila gi women military police, atau ka corps of military police. Ka entries ka katakan nam ta Bandung ini gi ka degrees berfight, juga ni ka entry kadai, lalu kaya semester atau professional kata. Kemudian an batai ini ki bonus marks ki batio aku por baga tanda adanya kita enrollment process apa ka gini. Namunta kini ki bala excel pro sports untuk sportsman ki ba defend ki ba represent dia district ya state ya kali kio bon ki bonus marks ka bagus kado sun marks adu harko marks. Dan nang dapat dalam segi incentives bagi bonus marks namunta ki kun kiti lele di banding jigani bakini exhibition nanta kini badani kene ke NCC certificate E B but C kene bonus marks kalong again kado ka home marks sun marks kado arco marks but sakawai but ka bonus marks nanta gitu kiba le kene ka ITI but diploma qualified candidates kata kalong di ada dia ka 10 pass but 12 pass ka bonus marks again kado ka 20 marks atau 50 marks. Teman-teman mengenai Jepang kini kapir dari join pun agini dia apa kena nami kapir terus juga ini dia yang mengenai ini. Kemudian tu apa tak join pun ini nami agini dia apa senang kemudian kau first year beliau kapir dapat 30,000 rupees per month. Kata kalau 70% kamu 21,000 kini apa in hand, but 30% eligible ka purpose fund. Kawan buat government of India, kawan security, aku adalah pun engagement job house dan, tanta, aku sudah mengarahkan, ini tapi kabalai pula aja, si benai, same 70% 30%, dan aku sudah kabalai, tapi jadi benai, life review aja transfer, but aku sudah kabasau, tapi jadi benai, sauko aja si benai, same 90%, ini orang 90%, dan seperti purpose fund. Nangda, kena akut kan engagement jauh south sudah mukul gini dia. Kini ka corpus fund dah pila bukan government lah apa yang salah tamile. Tepat ka government ka kena fee ka amount jauh ka rupees si khadai lak nyogo aja. Kata hari kali tax free. Kini lakut ka term engagement kalau kini le sesiber. Lain kata kini orang ini ka risk and hardship allowances. Nama apa ka all over India bisa posting depend upon hardship dengan area video allowances. Nada video dress allowances, bahkan travel allowances balik cuti sini. Benefits, bagi benefits kerja mentor, bagi dia apa lagi dia ni. Apa lagi dia entry kayak cuti dia life course ni system, apa system life course ni. Nada lain nada dia plastic leave, bahkan medical leave. Nangda ka allowances, garib cover, risk nasib allowances, dress allowances, travel allowances. Lain na gani, buwan kiba pekat ba rajoy ang digi tang sa hostel dan raja ni ka kanong mo. Hakani government ka ay ka life insurance cover for rupees 48 lakhs. 48 lakhs the JIP during the terms of engagement. Nangda in case raja AP apa kabar jentel begitu saus dan subuh umusang dan soal ini pakai during terms of engagement video ka ex gracia kabar 44 lakhs lain kali ka life insurance cover nang dapat subuh apa bilang tadi dia apa supaya dia saus dan itu ni gitu saja di pang dia kemet ke hak baik itu ni disability. Jadi jangan tahu kat government kat ai ke bisa kaba sauak arpusan lak bakat sanlak kata kalau apa ka depend apa ka disability 100% dan 75% dan 50%. Nangka kinapat kiba ki facility baka dividend take ai ki pinlami ko kam supaya kito ke baru apa ini ku di kelas 8 kinami after 4 years kinyo certificate apa National Institute of Open School yang certificate ke kelas 10 ki baru pas kelas 10 kinyo certificate ke kelas 12
after 4 years house nem awit atre ko kagini view nang ta video lo kas dengan ko person credit amta ki du pa ba view is you use jong da on chapok sigal after that games of kids will house nem nang ta hapo ka jinte juti ka ba house nem ko sipai as a gini view kidan ki courses ba na le ki short course le ki long course ki ba be short course ki yo ka short course skill certificate ki ba be ka long course ki long course skill certificate ka ba ni ram ki ba ki yo kam hadir la jo house nem le ko sipai kata sakawai itu kejimun toy ada yang tak tahu sudah mako sipai asal gini gini pintawan sepo sabar bagi seven ka bukan kini department kila ada agree department taban IT reservation nam tanya gini views kudu ka beli untuk home affairs 10% kini ki kamu kota anda gini views our ministry of defense 10% ministry of finance nanti apa ki defense gitu ki PSU ki defense ki industries nanta apa ke ministry of railways 4% nanta apa ke defense ministry kita ni reservation mai ada gini te kumene kala bala batai fi sebang university view apa gini te lomba kali ke press conference ka ban prinsipality basula ban join asa gini na ate ko spy ba for like ko sama ate ko spy ka pas experience orang lagi duna kan ko cik ngin ko cik negara They are motivated if you request to join the Kenyan Army. As a Kenyan kita security increase dulu. If you require information, kami lapor Army Coding Office, kemudian aja nanti report dari Rhino Office, nanti bila apa nanti itu, ya ki apa office ini apa kejelas ini Welfare Office. Sampai itu, kumita karu kum karu jokomen, ya kini dia kinsim tang 100%. Hadin sausnya kinsim 100%, kinsim no apakah permanent. Entry ko pa Irami 75% kini dikhayno kataro kasong ko ajin viljong individual dapat ketem from business kalau dari bang pak tadi dia kita kan ni ko te lomba kan press conference ke pak bang motivate dari cuma kumpulan gejeng institute jong state government ba ke DC office bagi pemi kana banikai di ban IT training cuma ban miss kene kala jadi opportunity can apply by register Mesmo. Kalau sistem ada wisdom. Kibarapan kata saya gimana yang kujual apa army kata orang bila devio ni kena training apa pada DC office bagi penyamuk lah. Kita apa dia apa di defend form pada dia sana apa CAPF dan apa kampule state police. Ibu dia tinggi. Mandas ni. Mandas ni macam tu. Kita kalau nak sini, kita kalau nak sini. Kita itu nak bagi vacancy kita. Dan nama apa pula? First point adalah bahwa tip ngadi bagi tip kita kinti. Kimben idea. Hamu kamu. Kini tulis ada waktu kita kam. Kila qualification lagi kinti ba oki ngela boleh ko spiro. After it pass. Kamtan kita awal ni betul waktu kita school tangan kelas 8 kelas 5 masuk boleh school. Nak jumpa. Te kini kalau nama kabar it pass kita boleh ko kan spiro hari ni. Pun kita hanya berjuang di 8 pasu, 10 pasu, 12 pasu, dan kita pas graduate kan, kan join as an officer dan bagi buat entry. Jika isi begini telah bikin room, aku eksperimen dan juga kam. Lembak ini aku akan bahaya mesin di kimik paru, na buat kimik paru kimik paru hari itu lepas spy. Dengan request lembak ini request conference kimik paru apa kami encourage itu, sak lagi kau lepas join kami spy. Kadang orang dapat dari mereka jual boleh lepas spy. Kalau pemasuk orang apa kalau kita langsung orang lah, kan sebab lain ada orang kasih dah. Ini dia mesti bagi buat mah. Ibu hanya lagi para jat itu. Nama dia mulai ada ni. Dan apa bahkan dia press conference pun dia di paru. Maka di paru dia harus di paru dia di kena tak sana. Dan look di apa sih ni qualification. Lalu dengar. Lalu dia mulai kelas 4 kelas 5 dia motivate mau mesti lagi. Banjir kami spy, benang spy jangkari. Kerkom penbena jangki maybe kim tip hai mau melihat so nata kadang mission kian anak kedai district administration ba kuai kena jumi bagian join ni kini kakam nama kakam kalau kawi kalau kakam kodo kakam kaba dan buramo de kuai bahasa ni batai kim dia susu di bangin ada district.
Malaysia pun ba kumbayong imam minshpa long hakipor ki balale makini ki advertisement kini be barokoi dari India pan India kumangi ong kiteng-teng ki kena ki jongi kamtam sikinong gendong namar bakim don kata ka access lani ka jini olat ban pek kita ki advertisement ki buan ti kim ju apply ti denen bar kata kada mangisi house nam arzar apply ki benai September Oktober kuntu bangi latit baka sarkar India ka apply man la ka por ki advertisement jo ka benefit nila ya shong pat ka office jong zila sene ka office of welfare officer badu director army recruiting office kani badan ha pojan leading college pe ni emerging word ban nadu ka tu snem ni lasdang ban ai ki free coaching ni kena ki jongi haus nam arzar apply ni la short laki kena buan le ka pre recruitment physical fitness screening ki don kumba hadu jan si hajar hatu ka snem tingi select no tang kumba arspa ne lai arspa tam khliat ki banyo ka free coaching ki fulfill criteria iki tu ki arspa tam muni ai training ki bapas ya ka common entrance exams limba ka coaching center mengile Asinot College ha ka bangi train lang ka office of zila senior welfare officer bat ka IRO ki don kumba prapu armut ki bapas ya ka written exam but na kita ki prapu armut ki bapas pada ya ka physical fitness ki long bat ki bayo ai ka kam ki de hado life sanwat minchim snem na kaliang ka di East Khasil district marway itu ipi te kata ka pau ka ya pi ba kadon ka jing tmu na kaliang ka sarkar jong ka jilaru bakan aila di kena jongi bakan yo ki jing hikai lani ki training ki babyang bakin lek syakata ka exam entrance exam baca ka physical fitness exam da ka baki tip ya ki ki kendon ki ba sarkar India ka kami bagian pendung ya ki syaka kam kumbang isu ngin subatay ki hatini ki training ki bangi ni ai ka shwai ka written exam ni batay ki syapang syllabus syapang ki previous year's question papers ki wan kumno ki pattern namatek dan ki kena jongi ki balik exam ki sulit thong lamir untuk ki perkret lamir kim tip ya ka syllabus kawan na ki jingkeli ki ba ki snem balabur ki ya kumno ka ka ba sarkar India ka kami limba ka jingtip ka jongki ti hakan ki exam ni ai ki kita ki information batru ni juan lamru kini ki serving but kini ki retire ki ongi ni ki army officers ki blang tray ki blas kong ki wan ai guidance kam bhag en chapang ka organizational structure ki wan ai ki motivational ki jingkran ki ai ben sim ban kampen kami ki kena ki jongi bagian nawan join shu kam spai ti lamar kata ni hamenta osnem ru ngilarai bangin le kini ka pre recruitment coaching ka bangin sedang na do ni tayo bansawan ti ngila kidon kumba kat kendai spatam kena ki bla register hakan jila Meghalaya nam ta kini exam benong benai Jun ti ni hakaliang ka East Khasil district hadu menta ka sngi ki bala wan register bat ni kilong kumba saw komun ti ngirang ngitip pa kidang don ki kena ko shushu ki bla register ni kwa ki bikin wan register bat ni kang bangin yo benai kini ka coaching shwai kini ka exam taladap ka ni ka exam ngi kwa ban pintip shapi ba dala kitu ki bapas ka written exam ngin ai ru ki ka jing hikai ka bayadai bat ka bormet ni ka physical fitness exercise ka bangila dai tai ab ka office of sports bat ru bat ka Indian Army ba kin yo ai jing hikai ling ba ki Indian Army ba kin tip ken ki parameters ni ki kendon ki ba ka Indian Army ka bu ki kena ba kin clear ka physical fitness ti ka tu ka training ru kan long kumbalai post ni but how benai August September Oktober ka shiklong ka physical fitness exam nang ba hakat ko por kitu gi bala pas ka written kin laban pas ka physical fitness exam ti kumi kita kena ni kerpat bakin yo one meet DC office kin lindi ka kamera live ba kendai kin register ladi nang bakin yo kin free coaching nalar kata ngi kwa ban ni kena ki badan ko kerta khat nyo ba apong snem le si bakin dang ban register ba ngidang maintain mentai ka database ong kena ki kwa wat kam shupai nang bala dan ila doni ka kerteng jong pi ka phone number ka jong pi man mangitip na kaliang district bakal apply post ka sarkari ki kam shupai ngila ban pat ki SMS le ni ki WhatsApp messages ya ki kan bakin yo ya ki jingtip ki bakam bania ti kita gi di jingtip na kaliang ka office jong DC